Naimbang grabe ti amin karuba, adito man iti 4 decade duot anumang ted kanyayo ti na isa sa lumina nga sa miweng ket itatang rabi at the special guest mi abo nga nagapupay di Ilocos, nagsakay iti walis nga dimmanon itoy kubo iti Villa Carmen, Ramon Isabela, 3319 Philippines. Ayan, kabsat Charlie Angel. Alam mo na po, adak man na dito yung adak no may dimanon kaya. Nga kaste ko na ni kasamang Karuba Jun. Karuba Jun nga inimbitaran dak ng may mga ipaay iti may isang ayog sa miweng. May saman nga makaliwliwa kan makapangiit nga sunata nga income iroknoy para man po kadagiti agbuybuya. Yeah. Kada kayo apo nga agbuybuya kada kamtata. May aparo ket makas asawa mga asawa ti anak ti manalo ta isu magustuwa no agarado aknet agarado kang adwa tengat rabi agriing kami agin inarado kami numay aparo ket makas asawa mga asawa ti anak ti doktor ta isut magustuhan no agatudok agtudok akmet agtudok kam adwa tengat rabi agriing kami agtintinudo kami sarap lumay aparo ket makas asawa mga asawa ti anak ti sorbetero ta isut magustuhan nuwag agtilpat akmet agtilpat kang adwa tengat rabi agriing kami agdindinilpat kami diba numay aparo ket makas asawa mga asawa ti anak ti cowboy ta isut magustuhan nuwag sakay agsakay akmet agsakay kam adwa tengat rabi agriing kami agsinsin nakay kami numay aparo ket makas asawa mga asawa ti anak ti Boldstar ta isut magustuhan no aglabos akmet aglabos kam adwa tengat rabi agriing kami linabos kami. Diyos ko, sarap talaga.